Kata, oh, tengok, UMNO di Pulau Pinang hantam Guan Eng sebab ini Cina. Saya kata, Guan Eng sekarang ni buat program Melayu lebih baik daripada apa yang BN buat dulu. Choose the right Chinese. Choose the good Chinese as our team players. Tapi apa beza? Kita pilih Cina yang competent. Ya, Cina yang bersih. Kerana Lim Guan Eng 3 tahun Ketua Menteri tak ambil tanah negeri, not 1 inch of state land. Dan dia urus ekonomi dengan baik. Foreign direct investments, pelaburan asing. Pening nombor 1. Sarawak tak masuk kemudian lah belakang lah. Saya tanya susah, you ada curi balak? Yang ada? Tak ada. Ada rampas tanah orang? Tak ada. Jadi kami penduduk sini mintalah sesuatu untuk si connection Datuk Seri lah. Kita kena kasih menang dulu. Mesti menang. Salah. Memang kawasan itu dalam jalan. Istimnya. Sekarang kita bila datang, nanti saya nanti telefon YBK Pasing juga. Tapi you percaya, Ketua Menteri kita punya geng juga. DAP dengan keadilan, kita punya geng. 2 minggu sudah menang, 2 minggu. Mesti itu Ketua Menteri itu punya wakil datang sini bagi selesai ini. Ini saya betul saya cakap. You better make sure remind this 2 weeks after we win, then the Chief Minister anytime, very soon. Kalau dia tak buat kerja, ini bukan Anwar. Kalau dia tak buat kerja, ini bukan Anwar. curi balak? Yang ada? Tak ada. Ada rampas tanah orang? Tak ada. Don't play around with me. I make it very, very clear to everyone. I have taken enough. Anwar Ibrahim has created enough trouble for the country. Anwar Ibrahim harus bertobat.